ASDC patirpi ponsi Article 244A Apartment Must Signature Campaign asai kiteng pon. APHLC Youth Wing Krungsai amaya phan kirikam amai keseng. KAC keja atum ke haok chodet ahilang selet akamsi ke klem Samson Teron. Hemprek abuthak ASDC asong pen. ASDC patirpi ponsi hamren taunarlo pen prek jam aparti atum Article 244A Apartment Must Signature Campaign dengpon bomlo. Ladak APSLC ASDC lapen INC atum pen tami ridak cipidun bomlo. Bangso sakidam tang arkoi ciklopen ASDC ay hin pen kengkam dengpon si Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimao sau laket home a district aphan India aron along ketok dak Article 244A non puda kelong lerek aputhak Prime Minister aphan puthot kipachini thuji aphan si la society kedeng pusi birta nangpale News Desk report birta live Tum Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong di Mahaso district ke thoma Parman phan 1986 17 Mei pen ini tum hempe kahang nang kesong lo laki injan kacaria Ronaldo long paro hinrap sik kiam rap kiang deng dokok yo ini itum nang kesong wang bom lo si asuna kesong pen KNC DWS GSU Council dan Federation in penitum kesong wang bom si paro kres kiam trok sir kiara phone kan itum yang mia ciklo tadi si ani tumlo citok lo MU itum citok si wang bom pen tum department hom kaban man lo la pen la sodor dalam musil tum ke somo wang bom setame ang bong alom suri ani kan itum parti cekak phone setame AC KSA KNC DSU DWS ahin pen ke itum anso se hempre kang timlong weng nang pu tum ke song ton te dasi pini anyan setame non ke bangi tarik cap Ansi tarik proxy pen nang wangi penap tarik caps kami itu akai injap Prime Minister itu Narendra Modi akai pen itu city mate ideologi asila so kai ideologi pan itu dak parti cipu pepin pen dharmo cipu pepin pen dak Karbi Anglong yang sila long akan amren di sekolong kedu dak keduan akai arada teman same itu la signature campaign long mate itu masui na pidun lo asili itu tina barni itu dak hamren post office uthalang so apen ulukunti dongkam mukam hiruni lapuna thus tame itu aswa city pipom kai Narendra Modi Prime Minister kai apa asili itu pinnang po Karbi Anglong long kelas itu kace songbom ASC KSA KNC GSU DWS kace songman si itu hemprek wan uni posisi itu Karbi Anglong dan sil kedua arah sudah cini lo so posisi itu nang ke song tontelang la pe itu tontelo long letik yang tontelo not di ko kumata pol star Nagaland along si hemprek pi palam do so along itu Karbi Anglong sil pen lima so mate along riki thom panmanta na pipon beng na popol so lam ke basi itu ini so India Prime Minister kai pan pinapani itu city mati kido palipo Non ki bang di there ingkora pipen ingkora po arni chukhela SS school pathua klamalong APSOC Youth Wing Central Committee Krungsai amaya phan pini rekamai saingpon APSOC tiri dunmai pu Rajesh Tiso kachari pon amaya long legal cell chunbang Samson Teron Saihem chunbang panong thungcho atum chutong dun News Desk report birta live Cingwai alam tinggal halo non kebangjit March tarik korap lipan korap ho deh lah ini Parman ini tum first APHLC Youth Wings a conference itum dak nilip konstituensi cuki halo lang si itum paman pon po apan kaya lah bangso conference ka paman pon angko tibang halo itum APHLC arisonim so tum youth satu ini tum aja kong cep harangi pan apan ke konstituensi ingkora trok Karbi Anglong lo East West lapan ke di Mahasau pada konstituensi tin pen tame dak macet tong dunji apan hala suhud ini tum ongdung pen hedung amai tum dak talon pon po apan kela bangso APHLC conference katalon along ini tum leadership training
kami litum cipi ponji langsung sekita cipi ponji tenone prang ke bang gelang ku pisi ke klem ponai ma kado kawe la itum leadership training ta itum cipi ponji ase constituency tin pen constituency ko trok plus and sihil di mahasau pen APHLC long constituency la pen PS board committee long a leaders tuman an pen itum phalap ase la non mars tarik ko ra pli pen ko ra pho abang ke itum la so conference mangke itum di pon la lo la pen ke itum APHLC youth wings atu maja kong thepon bom la pen ke non maximum karbiang longer lo non ki thurmi over kimia tuman ke non APHLC no sikewang side lo apot si nona bangkeli tum seke ka chipi pon kenang so training ka chipi pon kenang so apot si ni tum la hai matha dam pensi mo phi ke messenger phan tu matha dam pensi ni tum la youth wings atum phan ni tum isia conference itum aga pamanji phan itum pha pon lo la pen ke training pipon po la pen ke la non conference ke bang along ke bang tum youth wings leader tum ana phan bangkeni tum leadership pa pamani phan sini tum bori pon la so conference long nang tum jasemet ke mo pen pulo nang tum seki training pulo la se jasemet pet nang tum than pon dakji mala bang so training pu thake itum ke than ponji bang ra lo itum la constituency committee along maximum youth atum ke claim ke dam nang ji la pen ke kado we ke do ke thak nang ji ni tum la hai apu thai tum se than chimon ponji the ke dam tang election a hut di ningkan ni thoma prang ben tamena tum theklong lo gante ni tum bi thung along meeting dam lo pulo tang te hala dakla ekdom ST morcha tum ten cheng lok la BJP along do youth atum la APHLC a meeting nang ke pridun la pen office ka phalang no ka do itum theklong gadi la si la son na bang itum cheplang pa cheplang le dei phansi non obi kimi tum han itum la hai training pi ponji ka ching ki ke chatha nei ke do ke thak nei ka do ka be ka the chu hala dak bi thung along BJP atum APHLC tum phan ka tengkheng dun office ka phalang no dun pen hala tuman plus point na thebang ni tum na hok tum char bo dun de che chok dun de che theng dun de ka non ne prang ki bang jelang sitame ni tum phan ka puson komanya tum si nang ka tengkheng dun do ya do bustami ni tum bang ke lahai non obi kimi tum bang lahai bang cheplang dun de dei phansi ni tum lahai se ke chipi bonji talo pen ke claim ke dam nangi ka do ka be pen official la ron ka do ka be lahai am ni tum che than chum bonji la penon ke bang ji la MP election phan dan tum la bang so training hut ka ching ki sing wai pon do sui ma MP la so phanman pe no non 2024 parliamentary election apha la hai phanai tum ka chisik pono non maximum ke official la kamana bangge tum la parents body tum claim po la tan ke la youth wings tum bangge la campaign awareness ka do an bangge youth wings tum hansin tum kam pakem pon po asi la non 2024 apha MP election apha tam tum ka chisik pono la pen la bang so ka chisik long peneng bang ke nang tum la MP election hut bang ke APHLC pen jitu ke hai dun ji phan angring the tan do manang tum ke ma thai ni tum ka char dam ni tum ke dam an la pen ka char dam an ta me nona bangke kattu ka we arak tum ta me no bang ka chela na ko change nang po nona bangke apot si nona bangke rat atum an ta me non bangke APHLC phan mang sinon kan ninge che tum theklong lo ta pen ke chugidam tang 2019 nan kan MP election pen non an lang dam lo pote ni tum ke kibat lo minus avin hok ta apen non MEC election ta me tum un e cho chodan lo dak ni lipta pharu plinian velo mati kion de son si konane phuluni ta pharohini nian velo konane korganthi ta pharu trok velo la son side lo la si tum ununde chat pustani rata tum bangke nang plus bom lang non ta aposi tum maning ke theta la hello non 2024 MP election bangke APHLC se highway po la bangke lage ning theklong lam lo lage la si la hai tum theklong ben si la hai aseneri ning tum theklong ben si non youth conference tam ni phanang kok lo kam up ke claim ji phan kaddo ka be ansu se tum che pangtang man thi phan tangte la non ke bang ji la conference lo nang tum tangte non la Assam sarkar pen non la arta kang do ka piso sami kan tum han kinep kang nang do la bang so puthak la tum kinep kang nang pon kana ki chok la pen kana ki chok che nang tum la APHLC pen pilo pudun ni ga so lam putak ni thom pria prang dan ni tum han dok ma kalong ta press mit phalo nili marsi phalo ala news fast ka to long ta nang tum thailong thailo da karbiang long pe namar ke ni tum ke APHLC pen ke oppose na support ke la pen ke tum DC phanta ni thom ne prang ni tum memorandum na pidam lo hala POCSO Act hadi la prevention of child sexual so POCSO Act la kaselam la 2012 pen ke di la 2012 non 2023 ano yo ni tum ka oppose nang ko ka thebang kala lo je awareness pp pin sin non muni thanne bara alam bangke non awareness p person te la energy ki dinglo mati yo ningkan cap ningkan kre podalo awareness p person te muni tum chini mu choji polo non ke hem rit ka do we mesan sen pisi non bangke kinep kangnang dam hem rit ki pridu na son sinang manro aposila bang ni tum ke pin rem don hala child marriage ka chedon un palam ngali de child marriage ki tum chedon de la so chedon un de jonis awareness program pinang pogande BJP to kopi posi awareness program pp pin pen non lak si so se muni phan nep elo non all asam ta karbing long na pinang an phan nep lo non
asi lahai aron langno nangke claim lake BJP atum lake pudamlo bolotang de family atum phan lake hala son ho porial ahem ki pridona system de mandal lake so posila bang ni tungke pinrem dum lake akali aron sinai claim ati non da ko klang elilo non tarik re plion ni non 14 February ke non Assam government tu kan masih non mangke isia ron paklang tulo lason ni ke kau hak be pula mane hala Valentine Day abangke munit pinsor so tu aning ke dok bakache bama bangke la bangke police umpan FD alara bangke non bangke chainong pensin non pache bami lata non viral lo mati social media lo asila kau hak de to ka tu vel hai ke claim thap la tum alam bangke aron awi pin si ke claim thap constitution awi pin si ke claim thap la ke Nili tum non dak ini meeting hang lo, abang se meeting ke hang pathega lalo, non masa jiklo, taring kuara link kuara po, tum youth conference, tum dak piman pan po, se pini dak tum sub committee bang tum sengal bang nial, sub committee long tum la President committee chairman pen chenglok, tum putting in charge, transportation in charge. Volunteers in charge ng Changlok, finance secretary finance in charge ng Changlok, kadang kami itong inidak pangpanong lo, kasi nilihin pen la media hoy pen nili, kadang kami pan kacun nili tangtung pangalalo, non elitum oge kimia tum meke perang nang Japor lo, oge kimia tum nang barang ko, itum mithang along ri, mithang akhir bicara ekonomi apa. Kasi amu hejong ta iludum chinghon general secretary akai sar ke rong parben pinang alam nang thon than pachini dondo nilutum non kibang jia hut labang so a conference pana jok nilutum kar biang long atok anu ariso ijang go ana phan isi amne ki perang chudak jia phan laposono sai nilutum diklaim ponji mate nilutum chithan chimu ponji laposono alam nilutum do lasi nilutum ese nili youth wing secretary in charge ahin pen nili kuchun nang tung mangal halo labang so mayalo kar biang long mat ing long aso hari so jang do anu tumke labang so a conference lo nang jitong dum peji fansi nili hin pen aku chopawan pedolo labang kuchun nili pen pedolo bancalo Pini KSA Samson tenon Aropen Ru Samson Singh di Amir Biri di Fualong Sirin demonstration ing Nippon Bangso ajay megalong KSA Maipu Samson teron cetong donsi Venture School at hanbang at tumapan Ciklojon crazy abay nong kipiper rek aputhak penang alam the KSA at tumapan ning ke pope alam the cepaklang pon alang lipen kijong pon ke non kidobom KSA ke ja atum ke aokchodet ahilang selet akamsi Venture School at hanbang at tumapan kang hoy pusi akoy pipon lapen tu KSA atun jongsi lot hanbang atun pan bainong pipi bom lang plote mo arnesike KSA anghap inghapi cek an akade song deng pondet ji puta ditangrakkan lam te pachuni pon goldali pen bertala franke Abraham Tiso report Ru Samson Singh ti pulotang te kadu weta chini lo ka chini ne bang avelo lakhe seta alang li phan asonson pini karbia society long ko so platform an si tum ki binai ba la so ki binang ji kwana kang tu yang deng si ki binai ma ke claim vek nang ji ke karbon autonomous council tum si alang li tum bi pon pedet pulote lakhe manghume me alam lo la bang ke ye tum karbia khe phan chinghon o edet nang na ka son ha ko pine kaprek bang Mumbai pen kopina celebrities tum phan ke wan kapikan kapiluna ba tu important pipik seta itu malong le phelang la ke kar bia tum phan si rai pi vietnam po pusuna ka chi song pi tu anok be lo Ru Samson Singh ti phan so katalon pon pedet bang la ke ning duk me melo la pen council tum bang la ke jasimet pet ha nani pen bang a handle nang ke order tum do ko posi nani pen handle nang ke order tum ke comment tu neta kar bia khei tum paching thor nang polong nang ke kroi khria tum si ke dol nang ke kroi tum ka videra posi pinia bang ke kar bia tum nok be tum phan ke dake paprai rim bomlo la daga bang ke jasimet pet ason mondir ki ma bang se important pirong son si tum thekam lo a concept ta chok chi lake la se muni tum ke pulo ke chobai ong ta amena si chinep check pu hai quality education ke wanun elang hok pet ke better education an wanun athe words tum ke people of words pu ke ki ong dung school tum ke zero la metric ke pass dun ta koson si quality wanun po heno dak pensi men best ke wanun ji pu pe hormula nang tum ki un po la se a quality a concept mata chok chilang tum ke la chok chilang galang tum thang ma si a system ma si claim pa mi dera posi than ban elu
lasi laso ka chini ne dera posi pini bangke education lapen quality ko pia hormu malang tum chini pameo ason kali data posi ke claim kali lang lang claim tabre ason si pini bangke ki puye bangke quality education wan po bom seta pu bangke salary ta pipe bom ha school bangke check lang pame me bom school bangke quality education ka pe doi fan school ka visit ke dam hada bange ok an petun pipo high school head master to SMC tum ko pichong ha quality education lake nang li jong si aki chu pe prang et pulo nang li fan ke nang li ko pulo ko pukangun langke lasila nang tum visit ji pe sudden visit damo ok an thik nang ne sata jun ka ne langamo muchok chidet pote moda council hamo pe keng non la so phi si nang li pima action NG non ne pana ni amuka yem wangi ne pana ni amuka ni wangi nang tum hada an thik nei de ne wangi pe quality education ke dam po lake ko pe inspection lo dam po la si la bange chok chidet lo itungi puya bangke laso ke chok chidat posi pino che thek prong lo ratum chini lo lake councilum charju ai ta hai lapen lake alang tumen nang chibek ta hai ta la hai ka chibek lake hokalam lo athia hokalam ke hodak bainong mi pe bolo song tumpen karbiang autonomous council phan pachini lo je karbiang long venture school a teacher atuma phan salary ki pi kape bat po joine pela tum phan achiklu so pi pe dat duko asini tum pulo prabjin pela so puthak po nang litum pinang po karbiang long along ke doan venture school a teacher atuma bang la tum ta family do relatives do so do school ka che toy do na sumara tum han bang ta lahelam do aposila tum phan a kam cho toy tang der lo pot a nam ta pino lapen la so school ke lang litum le ka khulita pali karbiang long autonomous council andar se ka khuli lo posi nang litum si ke toy lo khuli non puta la se dak lo pe than der a phirang tum pipe dat bang ke chok che pusi prabjin pen pinon punitu batai bata chuning rilo lapen alai tum press lang ta clarification chipi thulo jani tum la pan pipo abe aku nang e bok tho bang ke se tum bang ke half knowledge popak sinang puthu are half knowledge kali kalang sita nang li chiklojon sir kep pinian chiklojon krisian layer lo ata dorma pini bute komalo half knowledge ke la solam bang dokok lo la sin nili tum ki pu bang ke la hello karbiang long a rat phan karbiang long kacha non lo ke than bom la so teacher tum ke ki ong dung karbia sumar tum saide karbiari so jang tum saide la selang li tum phan salary ki pipe dat mane karbia khai phan ke lang rem lo lake la si council tum la so bang ke chok chip pik lo pon tum condemn pik lo la bang ke nang li tum jong si la support prap jin pen chiklo la so chiklo ong bong piune pon ni tum ka che song la puson se step dam bom po muar ni si bang la an si ka che song akang tu leji tum rat thur pak pen nang li to council ta nang bon nang cek na pata nang kir nang cek na pansin le tungkelang tu mandak pen pachini lo lasi ni tu aporing hong po non irui niang banglang tu pen kopi mala so reaction ke bang setame non ateng puloten lia chini ateng pulotang te la so hormuki unjia pan thek long le pin athe bang ke unnecessary la tum expenditure ke claim thapa bang ke konani meeting ki bitap ki bipru pan ke tangka do setala tum han pini alak dorma pu leke dogali ke ong dunga akror leke dogali stamela so hormu lang tum non piune de lasi karbiang autonomous council atum phani ligi pugela helo a ok chodet a hilang selada kam claim ri tuliram rong hanga ke hai latum ta munit saide munit atum si lapen itumo sumar tum phan luna ke than pia tum saide lopor teacher aphan respect ni lapen teacher aphan ka che respect thek thea munit ke pirthe long la helo amuki bang binai munit aposi nangli phanili amu wang veo puleki pukali seta nangli jong si respect thek thedet pi thek thedet pote nili pupe murat sinali phanang punang kokji nangli phan amu wang ve punang pudet na po bangsi nili ke nali phan nang ka pachini dunlo lasi non mat prabjin pen alang litum phan la so pinang ji pusi pin dak ru samson sing ti along ni tum pen sit in demonstration gonta hini phan ni tum dak ka che song dam bom pola democratic aron pen tum extreme dam de ye hele kaman belage soing gali le tunge la ke dam bom po ka che song democratic aron pen dam bom se la chun chitti ke ing tontelo la ke ni tum ke corling ver po kai kita la arjong si ticara tu mana pora pen dan alang itu salary piune sida kumane hala karbiang long di madela February 5 ahoda bangke ninkan kimi ahoda bangke karbiang long tumas council tum do ana bangke Arijit Singh ke bang hatilo hala dak lak paisa bang la tum wadu the nali tum social media long thek ni kalima di hara bhati dum si lak paisa ala dak Arijit Singh ke bang along si la tum tangka ki ambulance tum tadak bicara tum thek ning tum bangke la tum salary anda la tum pione pate matha itum education kunalo ke dilepo guno sok thek hi ora arning bank minitin agunta tin school visit education program stame le dam de lagi hokta adi ku people le dam de ke halaki thala tu manyung sa tora peng dengan salary piune aning pang samuni bulu tang ko nas ansi ku le dam po le dam ne nasi ni gi puni ko bangke PM aphan kidok kepale autonomous state MOU MOS alam cak pini arnian ta papling konpedet aputhat SDC KSA NCA Jakarta KAWJF UKAWA ETSU atumpen bothat langso post office alongpen Prime Minister
Narendra Modi aphan kiduk palepon. KSA TRP amai phu Jameson Timung ATSC Konchun Bang Pramod Sangra atum chetong dun. Wathat langso pen biota life aphanke Rajya Phanse report. আমি বৈঠালাংছো কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু সদৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি লগতে কাৰ্বি আংলং খিলঞ্জীয়া সংগঠনসমূহে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি পোষ্টযোগে আৰু স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটোৱে এই কাৰ্বি আংলংবাসীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 244A তথা অট'নমাছ ষ্টেটটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিব লাগে আৰু সেইটোৱে আমাৰ বৰ্তমানৰ জ্বলন্ত সমস্যা কাৰ্বি আংলং যিটো নেকি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বুলি চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰ সলনি হৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আজি বিজেপিৰ শাসন কৰা আজি কিমান বছৰ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী দুবাৰকৈ তেওঁ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে এই ৰাজ্যতো তেনেকুৱা হ'ল দুবাৰ হ'ল কাৰ্যকাল বিজেপিৰ কিন্তু আজিলৈ কোনো ধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে মাত মতা নাই আমি দেখা নাই আমি আশাবাদী বৰ্তমান আমি সংগঠন হিচাপে আমি আশাবাদী যে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে আমাৰ যাতে সমস্যাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ে আৰু সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ বিজেপি চৰকাৰলৈ হেৰি জপিয়া নিবাহ থাং পিনি তাৰিখ কেব নিফাই কেব আনি ভমতা ani dak nilitum nijang Karbi Anglong dak wothat langso post office pen nilitum dak songdo dak masonsi Autonomous State Demand Committee Karbi Residents Association Karbi Lim Soching Thorasong Joint Action Committee for Autonomous State Karbi Anglong Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association Karbi Serdihun Serpindeng Asong Nilip Karbi Sorlo Asong All Tiwa Residents Union Karbi Anglong District Committee Laan Cilang Petpen Nilitum Pini Deputy Prime Minister Narendra Modi Ji Pan Nilitum Dak Boythalang So Post Office Pen Penpuro lo mate kidolo nang koklo kido kelo nang kok athe bangala lo kedamtang ningkan krep hop ustame central government state government lapen Karbinong Autonomous Council long ustame Congress a party si nangcari lo alang letum si Autonomous State bangke pichunji po alang letum cecak lo ustame cecak lo alam cak bang cecak nak lo alang letum pichunji dah lo lathona sona taxi ako non BJP Bharatiya Janata Party atum bostame non central government BJP lo da state government BJP lo la penda Karbi Anglong Autonomous Council la BJP lo lasi alang litum kacecak piniar nianta ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dimaso ilitum la bangso Karbi Anglong ilitum Karbi pena khai ka pe ka tum dak dum inlong so khai tum do tribal khai tum do la so ke mang bang pinia ni anta pichun tekela la so pichun se rak je phana bang sinil dum pinia bang ke Prime Minister Narendra Modi ji phana bang ke nil dum dak by push pen same kido bang ke mata pinpol lo bang ke lunang kok lo la so dak si thang tarik sosial ni bosame dipulong bosame loik elo lasi pini bangke dak wathalang sudet kali hamren dongkamukam jirikindeng lapen hiruni besame dak ola bypus kido ana bangke niltum lopon lo lasi kewang jilangar ni bangke je alang letum BJP to commitment do article 244 mate Autonomous State bangke nang implement pipu nang pachun pipu polam do laso posi kewang jilangar ni bangke nilitum dak Karbi Anglong song do an besame celang rap pet pen ke bon kangkir bersama haponang kokji lapen akhir tangrak bersama cesong ponang kokji alam itu alam cak jek
BJP a party yong si pilo central along wang lu pulo tang te lapen state along yong si BJP party wang lu te Karbiang long autonomous council long yong si council cari long lu pulo te Karbiang long arat akar ia hemprek bang ke picun pubusi alang lutum kececak laso bosi pini niltum bang ke ladak niltum boy thalang so post office pen samen niltum prime minister Narendra Modi ji phana bang ke niltum pinpor long mate kido bang lunang kok lu labang so kido lonang kok bang ke niltum isi awareness son lu je non lapu komotapur puno non frontier Nagaland puno hal tu mana bangke alang tu Indian Constitution मतलब भारतीय संविधान में समय केtok dah kami समय Karbiang khe tu mana bangke dah Karbiang long West Karbiang long Timah so lapen dah Karbiang long kedo Englong khe so tuhan labang so provision nangga pipi porbang pini ani anda bangke napacun pipi lasini le tum Karbilo cali song समय labang ke sodak ben alang tu aphan cuning rile thore tholo pinrem lo lasi kewang jilang ni bangke niltum ta Karbiang long asong ko an tu cilang rapet ben niltum labang so article 2 purwe autonomous ter bangke pecun citi bangke niltum intonope lapen labang so autonomous ter kache songlo bangke niltum kangkir pusame ke bon pusame phaponang ko kothe ke bon pusame phaponang ko kothe Athema lake central government commitment, state government commitment lapen Karbiang long BJP atum bosame labang so hemprek bangke cecak pijun bobu lasi aphong ladak Amit Shah wang lo Rajnath Singh wang lo lapen dak India dead prime minister bosame nang sun lo home minister da wang lo prime minister Narendra Modi ji da wang lo same pini ani ana bangke pachun dekhe ladak adui hoi pen ke cenglok ladak Karbiang long homoisa ladak Karbiang long ara kemang pini ani ta pachun dekhe laso posin nil do bangke puthot Prime Minister Narendra Modi ji fan niltum dak labang so kido mate labang so pinpor lo bangke dak bypass speed pull same lonang kok lo lasi kemang jilani bangke lalo labang so implement sirak ji phana bangsi niltum bangke Karbilo chalia song ladak all Tibetan Union te dak Karbiang long district committee do lasi lapen dak Karbiang long kapre organization dam simi chalara pe pen bang kiwang jilani ben bangke mane ahiring tairak pen chesong simi chesong ponang kok po lapen kebon ngangkir hope sampai kasih saktura doko pulau tage lake state government lapen central government lapen dak Karbiang long autonomous council tuliram ronghang kacaria sorkar domsi a responsibility chaining adai chaining lancolo